uri mana nyamana abantu bose baragushima uri mana nyamana we Yesu uri mana nyamana abantu bose baragushima abareza Nkore Media twashemererwa kandi twashobora tubabatangirira mwe bareguma mwe ku Mirari Nkore Media TV kandi mukareba ko mbasize kugisa amitwaro ashatu mware birorwede kandi tugumiza muntu tubaretera abamani abagizire kibakozireho kandi nebinte ry'amani kabisho kuziza kubaretera kandi rizoba mwakorana DM Swaga kandi twatayiso mweshongozo w'amani in fact no mweshongozo ari kusingayo gospel Western Uganda kandi nawaza nko mu Uganda yo natiraje nabwo ikintu nakitera ko batakutera ururimi rumwe ikintu nageza bakishitera twakutangirira Sebo Peterson MA ninye nakira kandi nasima mukama ubunanye nije hari Nkore Media we bare munonga twakutangirira kwa tukureba mushoye ikintu no kitera ikintu hiroka kitera wakitahariya yes so mazima twashimirwa kutayisa kandi ninja takushisha bwire twakutandukane bibuzo bice ejo muntu yakubananda kumanya in fact abantu binji babitsindikire baja Nkare kumuraye mwatubonire Peterson MA mutuburize bibuze ibi Peterson uza Nkare okay niwe ngenzarwa yo muyihangarwa kwita Rwanda umwanya wo kwita Kiramuruzi n'ingashi district because district warganya Gatare Nkore garuka konka tukija turyabana bato mbere zabiro ya musimanya nyingi tuzimanya 1994 yes cyabire Rwanda we are still somehow kids yo bwana buto twahindira turyo mu Uganda twahindira mu Uganda kandi ensi yaba umanyesi noreba na fact one oreba history bajya mu Rwanda na Uganda ibasa kuba yabegense fact kiri ensi mwabukuba wano yetegereza ururimi ruba kugamba ndushana just natana mukaceka in fact umnyerona n'umunyankuru bahurizaga na mwagamba so konkati we aho mwarugire no hamanya ningani borinkaho guhasumana utakimanya wabo ahito arugire manya yakuba twini abanyabuzari bace batari binji akabona bakafero mu ndaro nyowe tatana mawe bakafero mu ndaro ya genocide sorry nawe yafa atayafa so kitwabasa tunga stability yo kugira ngo ushitame utere nungi ayaguma bahindira abamuturuko fakti nyowe yanjye mbere keri imbe abo kubaze kufa tanabaje tuwabaje byaguma na Kagambya street I became a street kid for 17 years konka we bare kugwana nembera nkejo kashanga ngo wajindura kandi in fact is baby ugentaro ya Rwanda bikateganisa abantu binje munonga nangwa timwe mwenka kuba hariho n'abantu binja bijire bwanyuma umwaka nkugwa 5 na mwendokwe hariho gwabandize kubaho then hariho na second so abantu binje bakabonabona konka Kagame respectation takagezaho kukitereza kandi nawe yareba interview yawe yaenda ija kwete oze yo mutayayi I've been going there linzayo some abukaje mu nyeshongoro Nyarwanda nonga ureba Nyarwanda kwato mu ndimi nka mu mahanga mingi for example nayishongora Burundi agona mahanga gnara basira mu kunture nozam inza mu kwishongorayo Burundi Kigali of course ko ninsiba yo numuka Tanzania half abwa Tanzania binji Burundi Nyarwanda yabo kugira ngo ureba in fact obaye Rwanda njete manufacturer country kuba yo katambe kaburisi zone zigihereye waza Kongo Nyarwanda Uganda numanyabo gaci waza Tanzania numanyabo Peter abashiki bakabonera so baba export abantu nibazayo babihayo in fact ngire kubara nashanga umuhanga gatorire Rwanda mingi Uganda niyo mu Banyarwanda bingi Rwanda kugira ngo bashwerayo n'ikindi akija intermarriage intermarriage ize kija no shanga umuganda yashwerayo Nkore yashwerayo kiga yashwera so shanga abantu bagara kandi which is okay abo kuba neze sharo zikaterwa habajungu kandi kitarashi so Peter wisha watanduka watugamira ngo nyaka 10 na mushaje yo no kajimara street
obubwiro kawatandikira omuziki mbwenu ekyo kikuteka obubwiro bwatandikira omuziki Hapana. so emyaka 17 yono ko takamanyire ngo ni talent ningo kana ojehurira Nka ranga kiyabire yampire. I was a very good dancer. yeah I was a very good dancer. In fact, wari mbishongoro yaba Musimenta Florence, Gera Simwe, n'abandi beshongozi. To see my music, ngo it was somehow good. Abeshonga niwe nkanyine talent yo kuzina. yeah And by then kanta kajunirwe by then regard yebe byoshongoro binagambire byabo byombigire munajunu. Kanta kajunirwe nkani nzina lingala zaba wiro ngoma. So in karaoke moods maybe something like that. Yeah. So I used to dance like karaoke moods nkezo. Kanyo yaje keri modernized abo kubanka ntakora comedy bakuteke byendo. Nkanzi na lingale yada Kandi waliwe. Nichuka rubona enda no kujoininga ho ragadi. Ya nashanga umwanya bagutubire konka kansima kandi Kampala by then. Yansima njati ono ajja kukola mu dance movies afe. Konka by then kaya signingira abanda yijura jati. So areke buzuchina naye nka horano bakugamba ha UBC. Kandi n'abantu bingi pitani bakufollowing kuba you are celebrity now. Kuba arugire Rwanda ukakira Kampala ningo ukakira Mbarara. Tindashikiroma. Omukijamu embere arga kutabuka Kampala. Ukashyira Kampala hata jo story niyo nanienda kumanya abo kubaba nkahora UBC bakujya umwana kija yaka Kampala tine cyayine konka yayombeka future so nyo kwenjere bane bakugambaho kuba kandi bakutwara nko mweshongozo wa Kampala no TV no wakunu which is in fact the truth is ne bache munonga abakumanya ngufite so na eshongoro rambara Uira haba akunu n'abakuforonga posts zanje aruha binje bakumanga nyoni banteresimu bakunyeta kweshongoro mabagaga Kampala na nahandi echo kikaretwa UBC bakumanya ngu ni ndara nkarizana jana nkumbi zana umuntu yambuza ati aturosuranga zana abutenda kunombyoti sisura zana nembero wanchenga hato mumbara sente ziyakwa umuntu utambura no garuka no kora byo yeah. In fact nebivuru bya Kampala no reni nchira kuza ibingi buno bategateka ngo ndakambara gatu konka niyo watandikire kintu cyawe kenda tandike kweshongora Kampala ni maisa life life yanje Kampala teragumire ekaguma kuno yarugire Rwanda nakira nahika Kampala kantine munyabuzari yeah nyawo kushoma kwanje tindashomire rujungu munonga nkashoma French kachi haka nashomira ukacho nkashoma ho French ako taro kuri wahire twagaruka yukachi twagakero kache nabo imbere yanga abanyabuzare babiri twashanga nabo batakiruhu bashanga yo anko wanje kandi anko wanje reda kai nundijo mukazi so tutwazigita oye okubanza na wakatakira na wakayafi yashurundijo so ibintu byaguma hati narenta kibasa siru naza Rwanda nabo street kid umuyangariye narebe yantama I had people friend of mine bandita Uganda no kunizire Uganda nikitangaza nkankija nagaruka ngashi kuno kana nagarukayo so hati nija nabera kimwe street kids so amatsiko gampwa namanya nguti nyine tata tinyine mawe tinyine abanyabuzara barankurate so I supposed to survive ahinda ikindarye ni cyecho ukunda abyame mbwe no manya kwetamwa gasubira na yetamwa in fact chindetira umutima gwanje nituza kubigamba ho misha chindetira umutima gwanje na asofanye nabana 50 abikurebera basuri we bari mno wano kurata YouTube channel yanje mu bwa clips I look after them good same thing home music in making a sure na sharing nabo so in fact ba supporters bongere ku support ngekintu ni I have in fact torwakasha torwa this week nituza kubahereza something zakongera icyo kukigamba aho misha kuba icyo kintu tuza kukigambira aho mirimo ndije yo gukora apart from music so waje waruga Kampala music wacitandika bwire ki kuna birende Kampala ndera yaguma batwata batuteko muchome as I done this other people abaryaho bakweta kirere so muri nyankore ninjira umwe wo kuba yamba vuba abato muchome batwara campaign sabat koma for 4 years tutomi tuheza 3 years tukutaho umwaka gwaka na hagati twatoroka turi abana mushanje mwatoroka twaguruka twatembe 10 mukamure no kimara menya kangahe ena so umwaka gwaka na hagati twatoroka ubishwe because
myaka ine abiri nyine I was so sharp konka ntakubasa kunkoma ruzira because I was young. In articles of Uganda they don't allow koma umwana muto mununga myaka ine abiri kandi muto, so what they do abakabatire ikikombe bakuceta campaign sekiri muri Mpigi district. So batutwara Mpigi district batukoma wawahurire byafayo bakutwara campaign bakakoma umwana wo kubina umwana wariye cyane bakamuta campaign bakamukoma akarugayo torosha korawa taragaruka kureta rugezi nibabatera. It's a disciplinary maybe committee yaho bakutera bakucura mu rotere ware makuri yanje manyisa ngo ndiye dirogo. In fact nibakutwara bajya mu mutwaro mirwaruriye mitwogwa gwirira. So that what happened. Batukoma and we managed to escape from the prison. Twirukanga twagaruka Kampala tukaturuka turi abana mushanshu twakabana bashatu abandi bakafera mu muhanda no bakabita because bakawendura mahe LDU bawendura abanyacha abatuze because by then baronda abantu bine biti bagira ngo asa tukaturukombwire bwenjara yo kwakanga yo bakikirye cyane bagira ngo when they mwakwata mwana wa campaign Satoro Chiri nitukwereza kashaho kebihimba na nico gacakashaho ko buhungu. So muntaka kwirusya kwate kitiya kwata amatafara kwate jambia agenda na kandi bakatangu nobwo mureta no kuguru kumwe konko mugaru. So buyo makanda wende bakatwirusi abamwe ninjika munywani wanje Sam John sorry bambe muta John akagwa umwizi babareti imbere edamu. So bakaba kwenda kumwita kwiyarebere nkungu we yatagatangu yakubeshereka yaguruka ariko ndakweshereka nyuma kumbe keriye damu yagwa yaburura yo karebe nyuma yaburura yo je hata of course nyoto baranyirukize birukanga kureba kutegenda ngo bakumukwata yagwe bagumaho cyo conka cyakwira ruhanga no yankirize. In fact ever umagaraganye tani nyantara hango sibo kandi yo mwana wefuzi nyine tatu nyine mawe ndi nkotine bitu hata nayibuza natora. So twagenda twatatana twiruka abandi babirikija kubavuga no mwisho nabo besherekire. So tukatutambure kiro yango tusibo mushaka kandi baturunda Peter no kuba umuntu w'amani nyuma yabwenje na Museveni nawe kikamubaho araho yabayine banywani be babiri agire kutaya yabajyango bahekera twabareba. In fact wakazi bakabegire nk'abana bishomero bakabirusa bajyaba bashatu nowe yahunireho wenga. So ucuwagamba ruhanga nabayine eshonga abwenje nakwiho umucento keco bwenu nibinje storage neshasha so kuwijire warugayo waka street wa maraho bwira street ninga waje Kampala jabwe nitakugire kurabwo kujana batwiga already bakuza kunkwata kuntwara kandi street kid mazire ho mwaka mone cheka remember nkanta kumaru nyankore tikumanya rujunguje by then rujwa French nkanta kumanya manya French n'Ikinyarwanda ukono basa no kunju motor yo musiru nsheke because I didn't know nkanta kumanya kibikumanyisa konkara hanga ko kwa abantu babazi. In fact abantu binjini batangara bone bamanya ngo tinkumanya runyankora according the music I sing kandi urukumpura ningamburu nyankora takumbe namanya tinkumanya runyarwanda cyo kizibu konka kandi mukama simwe nazo nembabazi kumanye ndimezo aciyo to kureba iyo to kureba ngo abafumbira bamwe bari nkomu ninga abanyarwanda baremirwe kwatorremirwa pe kandi konkara hanga nezo mbabaza kazimpa nazo nembabazi because I tried my level best. Wajoti manyorri. So Peter twarugaha achome kandi wija wagaruka mu Kampala wagaruka street ninga wajoti kanje zembarara mpinduro mwanya kuna argireyo kama zero mwaka ngumufu kose batkomere like mu Kampala batukoma kuri twamara myaka ena emyaka 3 n'ikicweka ko mucweka n'umuto atoro ciri twishe nagaruka namara ubwire bwinja street namara ubwire bwinja street nka kutwashikiro bwire Kampala yatabuka benda kutwita hati remember buri mwaka ukaba nokura so kuna kuzira na joininga another group by then group ina benyine ekiriyo bwana level yanje kugena twato budeya tukwibo busifuriya tukwibe scraps nkibyo kuteko mukadiyo kapimami inzani hati myaka yakora na renta kibasa fitinga nabo so hata na joininga another group iyabireri too deadly to the extent yo kugira ngo bakugohon bakutira amasasi twatanka kore yaye bigumira munonga bibi
bibi byo kurumba omuntu nejambo yote ninyende sente yayanga numva kwita ni byo kutwakabwire umuntu wa mwana kubyama hagati y'urugudo umuntu akibanaje ne muto akatekateka ngo afire akiza kurugamana akareta aho bakamutera nkenko nakagwa bakamwambura mwentu aba bambuzi to that extent ibintu byahinduka so twatina twagira ngo katubireke imbere yakara batanga kuhiga mwentu aba barobarishana batandika kuturunda ate imbere yakara kanyine munyano wanje kumwita mubangizi kari umwana naragabwizi wera yaririja kuno ari nyebo umwana wo gubambe bakibaho bakafa kageze kumurunda ranga yankoze rigingo at least ujiro kuwa murebe namurunda naza Kampala mu ghetto zone zitabetu umunamurunda yabo ko muntu mwangira ngo akafa bambi umuntu mbano makajyango bakamurira harwire ariko uragaruka kacwanyaguruka n'ushuti bakamutera bana mahembe baniki ibintu bien so yandeta kumbe kune yandeta nyine y'abanyabuzare ntakukimanya turota kimanya imbere katabukanje atkumva mbarruko witu nabasa kuba hangu akuba nyunka turaha street mbarra kandi umwana wa Kampala yatwira street umwana wa Kampala yatwira street yija mbarra nkiba kirye cyabo mbarra nabajyomuka according mbarra nabajyomuka yes nubu atnkati barra umwana ndeye mwana wa boda n'wabiri nyine yanje atkunka teso ni purani bakugamba no manyanyo we nkijana bankenya za haru notakumanya of course notakumanya namanya kifuba rukwenda takwenda kandi nafa yo magarage kumanya kuje kwenda ku mapta umuntu umwaka mvuga mwana boda recently jo yambuza tkunka teso ni ukumanya atiri wa street kidungu ntano bagamba nti aturuhanga ko arabe nwe yakwiroka boce cyori n'ikitukureba n'ikimanyisa ngo ruhanga wancenga so twija kuno mbera yaguma of course twaguma kuno hatumbuirobo it was 2004 2004 ngo twija kuno 2004 mwaka gona guma n'icwe kanaguma rastita ukatumbarira ninki I had to that's why DM mbarara toine ho kubasa kumbi hano mukora ki nuwo kunje utekine kizimeri inkoreka ngo nintora mu nindete rw'inyuma kandi wo buru muhano kanyuka akuba ukamara mu bwinde so 2024 turugire Kampala 2004 turyom mirere kara up and down orutaro rwakora ruta batabuka at erudiyo by then akaro bayrudiyo batwiga batandika kutuchapa batwiga batandika kanyoka batankwa atakubaka batakumbasi ukawa driven pa shanumfundiriza kongani totoka tarukurunje mazima by then ba me yarutehenda no baruho by then ba me yobuno ha gutumwino rigiro ho nubaye baruho bajyawe bembeze bacijaji no ba MP bango manjime bakuvuganya na kibyona so ibintu byakara nkata imyahika harga y'umunyambabazo obar kweta pasta wiri tumwine wa Holy Spirit Fire pasta wiroko wa Holy Spirit Fire Church kanta gakuzi mwana ngati ya kaboy konka kandi sharp can you can't sharp the truth is I was too sharp ngwenu nuwo kunje utataro mwana ngani nkoreka nguguru that's why ningira ranga kachikora yegera ngo nteko mukujunu akabonye nondebera umugaraga ngiti nkiriza kuremera nubu najundwe nkabandi nagira ngo ninza gukora ikintu nko kuchikora that's me nyuma magaraga ngiti haba munaremu kandi najya mutinyi kucenda birimba takucenda that's me niyesho ngabe natandikira nabo music industry gospel gitabachiro unkanyoka janti obon discouraging obongarra mamani kokanyura imangu ndiyabo wamani kandi ndiyagera yindi see where I am now kandi imangu inanda yindi kuza I will go there by God's grace so biona nebihwa wire yanje atushanga street ariyo navuge motoka akija na wakati na cheyiya kandi sekeri mu Silver Theater by then naho bakana barugomba nyankore bakuzo mu Silver Theater banyankore kwitera n'iki kizimbe cha Adit so time yashika yatandika iyo yagira mu Silver Theater hawiro wire buce bayombeka kuri ifa hansi so yatandika kutureta
tushitamo muranchawa aburengiri yena cheza buri muheza shiringi 5 nebyo ikikopo cyo buhunga kikanchigura shiringi 10 ekitakuri kigura 10 so kimanyisa mukani nsaza shiringi 3 zuwa sevi so nzite ko mushaho nyeyo mwazi ukuna kakata kuturaza akona we ari umuservasieta kandi kuri yari nayombekayo akuza kutandika so kati no kuturaza kunkatwa haba banywani yaguma naje natugarra mamani yes nabashikaho natugarra mamani na bwe naguma natushura mujya kuba bakabinjya kuba bamanyi bameka bagala nyo kuyimba mpanka kwankani nkundo kweshongo ando magara ganje ngani nkunda munonge ngoma mukama simwe ngo nkazega nazi kwa ziba kweta jazz drums zeze ngomeze it was my best instrument and when I received Christ in church ikina banze Quran first na atsimba majuto rahango nyambe nyegengo that's why ngoma it is my best instrument. I love them. I play them. When you follow my YouTube channel, you see my clips are there. All my social media platforms. Peterson UG Music. Peterson UG Music. So, china akozire DM. Yavuze ati bakunda kweshongora twana. Fuza akatuye turi yabani igana 100. Ragamushija 100 abiyabire na abihira street habanza hagaraka yuko mitwasigara 9 hagaraka abandi yuko mitwasigara 8 hagaraka abandi yuko mitwasigara 5 hagaraka abandi yuko mitwasigara 6 ati yagumana rebera abo nkaga nababandi yuko bagaraka yasigaza kunkata nabasigireyo abagumireyo ndibona birenze no kimanye nkupasa wiri ombanabe abihira street ba our fellow our brothers harimo abana babiri abashohire binama barashaka mu mahiga Uganda what can you say mu mugamba ho kinko umushije akakora umusinje no kimanya ngo bamwe mu rubo harimo umwana ukozire medicine yasinga Uganda yona last year umwaka guri abataka kinge bamwe mbana bawe no kimanya ngo bamwe mu rubo when birakakore kintu harimo bana bamwe mu rubo ari haloya bamutira akaciko ka mama Janet ba lawyers Asim Ronald so rahanga amwena akamurabira mu ya kuyayo talent aitwa yetorire hone so kuyashira time ya hati ni nyenda mbagara ishomye abarode kushomana ukawo kizenya kenga hawo aho kana shize imyaka ningira kandi yuko muri 10 kandi muri 15 ubakatanchire kubaraza hata kuyachi yakozire bwenu bozi nini ngo ki yakozire hati yasubire yatwi ha street yatureta yayombeke kizuce kibaho kiri yalbajwa church aho church ya established yo service yetebaragayo bayombeka hosa mu offices hati twatandika kutura nkahi church now church owire bwashika yaturetera mwe kuyayombekero yateko yatahurugiya kugira ngo of course na wakana ye kandi pastor wira katine donors ngo batwe sente ngo akakwa to munshahuye abakristayo ngabishimwe bacaye kimwe kikumo mu kanisa ne cyebwayo atema aguraka hunga atemaho atu so tukatugenda turonde box bitu tubyara hansi nambwe rahanga imangu naje kuchikora turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomanda utera imbere ibyo Imana yaduteguriye